Gajing thep kerteng jeng borok ki kertong ke betumuman aireng haki election shiking dor bartawan gejala Meghalaya mentang senam arhajar arpulai kelak poin asyuk bekut bat haka praterik urempang arhajar arpulai. Meghalaya ke office district election officer ulala apat ben pendep ke jingpit benia aki kot Islam meka scrutiny haka bagajing don jeng borok ki kertong kalau kot sekelai pesan ngut ki benia aireng na ki sengsan pertai boper bekentup ru ya ki kertong klemseng. Kibani kun neki santeli ki constituency haga distrik Ribhoi. Kibakan tupi ke Nongpo, Sning, Roy, Kamawati, bat ke Jirang. La sakiru bahkan ni kesingi bela pendap ke jinglet scrutiny. Barok ki kertong na kiseng boper rangkat ki kertong klemseng. Kilepan ia la ke borleng bagi jingwan senran lang daki pat nong kersan, kibala kot daki po hajar ngut. Kabalapan kelaru ya kesor Nongpo ban kapnya abet semam. Balwan rakyat ke jing daheng kali, habarok ke Jaka jangka distrik Ribhoi. Habakran ki nong thok kubor ki kertong ki beli olat ban syem bentah hagan ki election ki lepun pau ke jing kemen ke bakrau ban yo epun ki kalat ban aireng hagan ki election MLA. Da ke jing kremen ke baskem bakin ko syakatong namar ke jing snow stem jongki bagi patba ni constituency bakin nikmat ken ai ke jing kershan ke bepurai ki haka arpunyo terik mentau berai rempang kaban dai ke singkap vote. La sakiru bahkan ni kesini wala kadai tang ke jing bishar benia ki kot kislan ne ke scrutiny. Yang ini kertong di bena aireng hakan election. Nrei keadaan pat ke jing mi jing pat ba nong kersan yang ini kertong kumbalong haka sengi bapan menai ke result. Haka ba ke surok ba GS surok ruk ladap bit semam dari pat ba nong kersan bat keladon ke jing daheng kali hak keleng ki bentah jong ke distrik Ribhoi Kamtam Hanongpo. Nakaliang kajongi, buat tim kajongi, tidak long sukses dengan ikan scrutiny kajongi. Buat nakaliang kajongi, ngai bang idan syak kajongi man, buat poin syak kajongi job. Tahu senam, ni bagi paiba, hai kuat bah. Syak buat PDP, buat kamtam, kuat, buat warak yang jikalah, lima buat warak itu. Buat MLA buat temai, bagi kerban hidup bah. Kaya bagi latih, nado kipor bah. Ngadi win yang kredit bastang, jaga nikah. Ban itu yang paiba. Ban introduce kita ba ini bagi dot syak cikamen yang poin syak job itu semua yang boleh belayar di tempat itu itu semua yang boleh kemarin ke bawa belayar dia kena dulu dari sini dari semua sekarang ni dan kemarin manage kita ba pun menilai terus kata di kubur ke bawah dan ni dan betul supaya banyak konsumsi lalu kertong dengan sentral kas yang ladang sudah dari kubur ke bawah bentuk tiada dan berpresiden atau dari tinggi ke bawah banyak supaya banyak orang hak jadi jinjat Nyuan, we have completed the process of scrutinizing all the papers, so all the papers of all the candidates are found to be correct. So all the candidates are officially valid to contest. I am very confident that the Congress party, especially in Sning constituency, will do well this time, and we are very confident that we will win. Along kaya gusto mo jongi ba iwan ba sikri hak lupat ba hakano kono constituency ni hakano kono Jaka kung magalong kaya ni ibahay yung sam jongi ro kubon ke belong ko MLA armut kide ki minister jo jalla Meghalaya poster lamare baru masa balong har ye le ba beling jo pun ni ro lamar ni tri hak ko sikri hak lupat ba ta kadau i island ti ki gusto jongi balong kinani khat baik ba ni le kumbala ang ngayati bangi hiwan hilong bantre hok bachikri hok ipat ba basta ko wero kung bangilong
Kalau kita Islam nado arajar khatla do khatra kalau mele pa jonga bat nado khatra ba hadu mentau war pulai dakalong kajing ya pher ba dalong ngai longan pendep gitu ki mati benangsa nak mati jong pa jonga nado arajar khatla do khatra tong dengan poi jaga bor dalong ngin pendep bat ngin urlong ya borok gitu ki kam benangsa ba satam ni bala pa jonga ada mempaki polisi berkemat perikam juga kemat lain nak bentah kena kedong kai juga beda yang mentaki kon samla fantam ni don ek youth policy nak bentak sports nak bentak employment nak bentak dari dalam nanti ki bikin ki yang isap ki fong juga mata pada ni don kemat perikam nak bentak ki long kemeru pilih ki long kemeru ki bon ki beduk ini kwa bangin wanra ki policy nak bentak bendo bangin tim ban play ki lat kelti nak bentak ki long kemeru ki juga mata pada kajing don kam nak bentak ki babon ki kam penroi pempat khantam nak bentak college ni don kam ki college apa mau hoti le ne mau lesnai mar baki kon samla ko jungi ndah baki lade ke 12 haban nation sning haban nation on po haban nation shillong kakta ya kajing lo tela dangi doni ko college le jong hani hajan kamut kampar sub iki pat kaduna ya kajing lo kajing sap nang taki schools bat kibobon ki bang dang dai belek ta ke bentaru mangila pois ke bentar ke ba inlet sya kemadan ke real battlefield ke ba mentasngi la depan pendep iki scrutiny dan kalian juga ngai ha kejing start ke jong pajba bolong nadu basdang ngai kejing start jong pajba nomor ba ki kam hip baro ngila depan i ki sansnam kata hi mol ba ban ai message bat kejing kerpa di pajba bam kirukin page ki kam ha ki sansnam bor ba ngapat bolong kum emily akhirali pajba hi kalong kum ne nomor ba kirali pajba hi kalong bet ba ki papun hi ki nomla ban poi te ki bala ban poi hakarali kemudian long betang itu ki main ki work party workers ini ki pai pai ki nyaso ki tip ki kejing thang ke ka policy kejing thmu jo nomi mat he ka long jo katong he long bang habre ha ki snong ki thau bam ki ya dak kejing kan ba minta kasih la pendep la yang lut bat minta kadi ko ba nin le cha ki no krishan ki jbai ki jami man kerpa ki man ai ka jing krishan ko pura na ka benta kani ka election ka banwan bangin yo ru ya ka jing job na ka benta ka mo hati ki jami na kani ko party TMC ka bang mi sha khaman. It's a pleasure for me and I'm really happy and I want to thank to our dynamic leaders like Mukul Sama and Charles Pundrop for giving me a chance this time in Tenjirang constituency. So I'll try my best, level best, to develop the Jirang constituency as per according to myself. And from my side, like regarding the border issue also, like I'll fight till the end.